sibai ule voin hi September ni somni pakua sang ni le somni pahni ninga ni nia KIA tena sipai somli pasarin tha thu hianin bulhan ran taila Sian State Military Council sipai tele KIA te an in kap de urenga September ni sari khan KIA battalion kuana te kem chu Military Council sipai ten la inan lua atuk September ni riata KIA ten an kem chu lakle le tumin hual betin an kapa chuta chuan Military Council sipai somli le pasari lain ka hlum hnuwa an tol son le thu kachin source 7 Star News tarlanani tin Sunstead marlam number 2 khopuya Military Council sipai kempo September ni somni paria chundar khalle chan vevel khan KIA le PDF tang dun ten an karona September ni somni paria tuk jingkar po khan number 2 khopui le mantong kho inkar sinli kawya khobula po an inkap le ti ria tani nithum chungin KNL 10 firfiak sipai paria tan kaplum KNU brigade nga area Phapun district chunga ramri pela lut firfiak sipai ta chu KNL 10 ni tinde uthoi inkap ringa September ni somni parukle ni somni paria thlenga inkana chuwaka firfiak sipai paria thi in pathuman hliam thu Newton News na tarlang September ni somni paria ta Phapun le kama maung konga operation nei firfiak sipai ta chu KNL lamin kalchilin voinian baya sipai pangan ka phluma pathuman hliam September ni somni pasari jingdariat khan luto township chunga Military Council sipai tele KNL te voini bok in kable in sipai pakhata thi thu KNU brigade ngana tenan puanga chutiang bokin September ni somni paria jing khan buto township chung khopo sipai kem chu KNL 10 tum khatan baya chonhuwa mewain sipai kem po baile in sipai pahnian thia tichuan nithum chungin Kare National Liberation Army Polin in liam le nuna chan omlovin firfiak sipai paria tan kap lumani Military Council 10 asipai ruang som pakhathlom Karen State che NCG pathian tlang kem lakna a sipai deputy commander talin sipai ruang som pakhat da khom chu Military Council sipai tanan hlom thu le KNL lamin ral thuam le puak then khom thu sia tani Karen State che NCG township pathian tlang kem pa IB zani le somriat pathuma in khuarta chu KNL tang rual polin September ni somni pariat khan bayin akem chapan lak thu le firfiak sipai som pakhat line ka hlum thu KNU source na soya KNL lam chuan pathian tlang khokem kan lakna tangin silai som pathum kan khoma anni lama deputy commander in chief te sergeant tetelin som pakhat an thia jet fighter aron thenghal bokti in an tar langa KNL tena silai in khom te chu machine gun le MS silai te ni in kana chu dar ka chan ve vel chiania jinglam dar nga le chan ve tanga daruk vel chungin kem pum pui chun la a then fai na tho chungin chonodar som vela mission an zo fel thu ria tani chu sipai kem an lak na chan tak chu mi puitari gra pa poisa lak sakle konga kalte mana vuak an chin thina wang ni in KNU source lamina tar langa chu tiang bokin KNU brigade rukna sia inside chi township azin khua sipai kem pakhat chu KNL 10 amani lokhan an lak thu ria tani tapai chin township Petsi khua Military Council sipai te operation nei lain bomkam hanga bayan nia Military Council sipai somthum le palian thi Mandalay region tapai chin township Petsi khua Military Council sipai ten operation an nei lain bomkam hanga bayan nia Military Council sipai somthum le palian thi thu sia tani September ni somni paruk tu ka inkana Military Council sipai somthum le palian thia mi som pasarian hliam thu Pin Ulen district PDF Bolin yonga battalion Polten an thu chu an tarlang an soidan chuan Military Council sipai somsari vel ta chu operation an nei na landmine mangin bayan nia tum khat baina bom pariat manania anuwa bom paruk manani tinan soi landmine manga baina Military Council sipai te kem omna chu phesi kholuna munania sipai ten phesi khuwa chu halan tum thu PDF Polin an thu chu an tarlang tel bokani PDF ten wai chimi tumtu ka hlumani Monsted ta thong township Military Council thunuaya om piuso thi pol te roi tu sowe na chu September ni somni pakozing dar sari lemni somli vel khan ta thong mi pui ve hum to pol PDF nan thai aung operation nei ten thingpui dora thula in ka phluma pistol phalle le khapoi mon khom thu ria tani PDF roi tu pakha chuan ming tak chu sowe na nia
mi tam zok chuan de bereng khuwa mi ania wangin de bereng phu thang tin an ko thina piu so thi pol ho tu ni in PDF te kanwai chimit vek don tin a soi thina tuna chuan ama zok athi ta ni tin a soi ye phiwa police intelligence somo awa an ka phlum tanin tai region ye phiu township a kong pui hmun pakhata September ni somni pasari tlai daruk le achan vevel khan intelligent police somo awa chu thawe mi puive hum to pol DGRF te laulong mi puive hum to pol LLPDF le TPDF tang kopten an ka phluma an ka hlum tak intelligent police somo aw hi ye phiu township a intelligent police na thokni in ral thuam ma chuana mi puite chunga in luling mi ania wanga thian fine ni thu PDF ten thu chuan siamani sipai ten AA teman an sipai puite an ka phlum Rakhine State Mangto Township chung let pan tlang dung AA kem tan in a khung man tok fir fiak sipai ta chu military council jet fighter in ron ka na lama an omna tan in pani fu in sipai thi le hliaman omnol thu AA lamin September ni somni pariat khan thu chuan siama September ni somni pathum zandar som pakhat vela military council jet fighter pathum chu thlok kualin darka chan vevel bomatha ka chu chuan border guard force then khatle military council sipai man tok le in pe te fu nuala damdoya in kol sakni ma se damdoi momo ang a om lo wangin then khatan thi thu chua tarlanani Arakan army ALM chuan chung hliam tur sipai tenun kha chuana turin beise tlem hlea annun chuale theinan military council lamin arang lamala turin siatirna chuwa ma se ninga hnuwa po anun biak polo wangin sipai pakhat athi bel le to thu po tarlan ani tundin hmuna chuan chung BGF le sipai te dam chuanan ALM theitop choinan en kola arang lama in biak na nei turin annor rang boka military council hnuai om sipai te chu sipai hnuaya tho chunjom chaknan nei tolo wangin AA hne na in peya then khat chu man tok ten ni hlom boka chung military council sipai zongjong chu zale somnga chuangan ni to thu chua zialana ni sipai how tu min aw hleya mandalei thleng thutin security anti khau zual thunai na la tu military council min aw hleya mandalei khopuya thena wangin nimin chonhula matang khan mandalei mun sangsanga sipai security duty anom tam to thu sia tani kul zone kong number som pakwana omi pakhat chuan patrolling nei na post le mu thailo tura siam post le kem ta chu khochung mun sangsanga oma min ang hle chu mandalei kul chunga thleng ngei ti chiang tlailam daruk vel khan helicopter pahni kul chunga tum huani tina soi pin ulwen tlo tura ruam hanna kan selani hnuwa mandalei lama om thu chanchin sia zuenia sipai ho tu chuan mandaleya sumdong million tak tenen in hmuwa tum thu po sia tani kumin april ni so pani po khan firfiak sipai ho tu chuan pin ulwen alo to a chumi hnuwa mandaleya lo lut le a chumi tum po chuan security a khau hle to bokani pi khopuya sipai ten ek phur motor mangin patrolling an nei thin pagori gen pi township military council sipai ten zanlaya ek paina motor mangin khochunga patrolling an nei thin thu tol chung mi tenan soi me thlawela tanga September thatop thlengin pi khopuya ek phur motor pakhat chu khochung le khopon lama ni te na tlan kwal thin chuan military council sipai te manani ngai thei thu tol chung mi tenan soi boka tol chung mi pakhat chuan tunma ek phai motor chu ni te na tlan ngai lo chu tiang motor tlan to chuan anunga tlan te tan arim che theilu tuk ma se tuna motor chu arim chelo engrim ma sia tur om than lo like chisang sang in voin ala thar le ngala thil mak chu khochung alutin minute som panga tanga minute som ni vela khopon lama chuak le a mi chang police station lama pan thin ek phur motorin chu tiang arangin ek ala man lawang mi chang police station a regional command headquarters omani tina soi military council sipai te chuan sipai le police motor te manga patrolling an nei chuan lambuna kan hlo wangin chutiang ek phur motor mang chuan patrolling an nei ni in tol chung mi ten an hmu daran soi zui bokani thilin khopui pauna khuwa military council ten chena in palian hal chian hnu in tol chung mi somthum ai tlem lawan man magwe region thilin township pauna khuwa chu military council sipai ten lu chilin chena in palian hal chiat vek thu tol chung mi te hena tanga sia tani September ni somni pasari jing dar nga le mini somli panga vel khan ral thuam lian le te mangan ka chiam hnu in khochung an luta chonudar khatvel khan chena in palian hal ka nga mungruan lak sak nual ba ka
tual chung mi som thumai tlem lawan mana tlai lamdan ni le achan vevel khan thilin khopuyan kir le thu ria tani sipai taman zinga tamjok chu chualen nia u maung chiaya u me puwa u zotaya u to chia tele mi pano pang kum tling lo pol ko zirlai maumin tapaya maung tura paya maung cholin naya an vain mi pasari an la chuari lo thu ria tani chutiang vek chuan September ni somni paruk nimin pia po khan miai township le pau township in rina chesu ain khua chu military council sipaitan lu chilin chena in palian halsiat vek thu we love miai pol ten hena tanga sia tani chin state chimlam matupi khopui lu na le chuana zongjong military council sipaitan an khar veka tual chung mi te chu jin chuale bungra phurlu khapan ni thu sia tani matupi khopuya tunma chuan tual chung mi ten jin chua donin general administrator hriat puina lekha mangin ajin chua thaya ma se tun mai tangin hriat puina lekha pek chuani tolawa jin chua po khapani ti in matupi tual chung mi pakhat chuan heti hian a soi lu chua thai tolo thani chung kharani tur thu kan sia mindat konglama phei chuan ram hnuaya fluxen an phuna tun mai na om ngai lo chung flak te pelakal chu firing order pek ni in kan sia tuna chuan tuma khopon an chuak lawa chuak du te po hriat puina le khan pe mi alo bokani tina soi military council sipai pol chuan matupi kholu chuana kong pui pathum matupi le mindat inkar matupi le ha kha inkar matupi le pledua khopui inkal pona kong puite kholu chuana ate sipai check gate an da veka tuma kal tlangan phallo matupi khopui hi chin state chimlama ral rel na mun khan thatak ni in military council sipai ho in kulna mun ber pakhatania sipai battalion panilai omna khuani thani chung in kana chuak lovin reida uma se September thalai hola tang khan CDF matupi polte anin thar thole tana military council lamin chutianga thilati chan chu hriat chenelo ma se September ni som pakwa tanga CDF matupi polin in kanron thar thole wangin in kana boruak tang chhozel wangni in matupi khomi ten an soya matupi kholu chuana zongjong khara jin chua khapa a thatel khara ni don chuan tual chung mi puite tan eile bar konga har sanna thlen thei thu matupi tual chung mi pakhat chuan heti hian a soi mi puite tan tun din huna kong khara nia bungrua thiar lu thei ni lo thamasa lo lu te kan leya sumdong than khat da khol tel le bo fai te chu lo ma kho chunga lo om bungrua te chu amana kai sang zel don ani mai hetianga khara ni rang chuan eile bara har sanna kan tok the ni tina soi military council sipai te le CDF matupi pol te chu September ni som pakwa tangin ni somni palite ni somni pangale ni somni pasari thleng anin kap ton renga chung in kana chuan military council sipai som pasari thi in CDF matupi lama pakhata thi thu CDF matupi polin thu chuan siamani falam khopuya civil hospital superintendent ain oklum chin state falam khopui civil hospital superintendent nilai Dr. Tluang Sung thanga chu September ni somni pariat tu khan ama chen na inain awlum thu ria tani falam khopuya tol chung mi pakhatina soidan chuan ama ina in okluma engwange tipo kan thelo tina soi kumsomli pakhat mi falam khopuya civil hospital superintendent na thokmek Dr. Tluang Sung thanga hi damlo te ngai sak tak le mi puite lom hlo takani thu ria tani Dr. Tluang Sung thanga hi falam township lam tu khachuak ni in falam khopuya civil hospital superintendent na thokin kumni chuanga chel toa COVID-19 silen zualain falam khopuya mi puite du saktu le thaitop chu en kol thin tu ni an ha tho thata wangin Chinlen Herald Media Group in falam khopuya idol person award an lo hlan hiala Dr. Tluang Sung thanga ruang hi ha kha khopuya phur chawnia vo in September ni somni pakua somhandar som khan ha kha khopui thlan mual number 2 a an vui liama Dr. Tluang Sung thanga hian anu puile afa te pahni akal santi ria tani kheten media in nimin September ni somni pariata sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin sagan region mungyua sipai pariatan thia Karen state che insai chia sipai som pahnian thi Sian state KIA brigade kuana sipai somli le pasarin thia sagan region wedleta sipai pasarin thi Karen state miawaria sipai pakhata thia Karen state KNU brigade ngana a sipai pangan thi tanin tai region ye phiwa sipai pakhata thia tanin tai region bopina sipai pakhata thibok heti hian nimin September ni somni pariata sipai thiza le PDF thizat kheten media report ala khom danin military council sipai somriat le panhian thia PDF lam thi report om lawani
khati zong kha boina chan chin thar kan ngai thak the da chu ni e